abeebembezi aba babiri beebembirwe omujwekirwa wa president orukura settlement egi hamwe n'abahango kuruga mu ofisi y'enganzi y'ihanga babandize no kubangura ba chairman aba bakubashomesa okurwanisa obutabanguko hamwe no kurinda ebyobuhangwa. So doing that, we need to organize and become and teach them. We have an office handling this. Aseme sababu viongozi mnapaswa organize mikutano wanakia wanawafundisha shule mu ofisi yako wako na watu wa kufundisha vile vitu. Yeah, we have cases of assaults. Bako na kitu ya kukatakatana mbeti kukuisha damu. People are drunkards who come in the camp and start drinking as if you will finish this alcohol. Aseme watu wanakia hapa mungambi wakishafika mungambi anakunywa pombe sasa kose pombe zenye walishatengeneza mu Uganda tajimaliza. You can't finish it, I'm telling you. Settlement egi eine empungi zirikurenga emitwaro 9 kandi abeebembezi aba nibagira ngu ba chairman abatorinwe nibaza kubahweraho omukumanya ebyetaago by'empungi ezi. System ibaleta rwasi refugee welfare committees niko barazeta ninga committees zo kureberera kureta ubuteka mu settlement muri Kamwenge ziri nka structure zetu za LC structure ziri ngo bazikore kandi batendeke mu bw'ebembezi bwa LC no kumanya ubunanizi bwabo nk'abebembezi babatayi babo. Icyakabiri kumanya ngo ikiragiro cya Uganda nico baragendereho tubakagendera kiragiro cyo wabo. Kitakatimos orukura settlement egi nagira ngo ba chairman aba bakabanza no kubatera karuru kandi kikakorwa kwenda kubahwera omukuhereza empungi obuhereza burungi. Eranga zagala okwefananyirizaako LC systems zaffe zetulina mu national abatuyambako okulaba nga balabirira ebitundu by'ebyalo mwe bava oba ne zone kyewandiyise omuluka mwe babeera bava okubeera nga bayambako okulabirira embeera z'abantu okutumbula ebyenkulaakulana n'ebyokwerinda mu bitundu byabwe ebyenjawulo gye bava. Ba chairman abarahezibwe baraganise kuhikiriza ebigenderwa byabo. Imirimo yetu tineshonga hata batsomeserezo hata tugekizigo bakatukwatiraho bakatwongera amani bitubasa kugikora. Mimi kama chairman kama zone kenye ninaamini kwa community, naamini kama nitawatumikia na tena ninajua ninapaswa kuwa mfano, yani example kwao, ninabakia kiongozi mzuri. Abda meeting eji erizoba naza kuberekeza kubaha amagezi gona ganayiha mu training ejeji kubamanyisa ebyo abakuru batugambira kuruga hari settlement commander DPC Kamwenge. Ebyaro birukuhika 45 nibyo basize kuba nibitora n'abeebembezi aba kandi abandi baza kuhera empungi okubasyaho obuhereza kurabira omurubakuru babo. Gashakwa Anthony Twin.